Uoči rata sa Turcima, jedne večeri 1912. u kasarni u Kragujevcu, tada 24-godišnji Stevan imao snoviđenje balkanskih i 3 svetska rata. Čudnim putevima, ova Bogićeva proročanstva osvanula su u nemačkim i austrijskim novinama. Opis Trećeg svetskog rata. U vreme kada bude ovaj rat trajao, niko i nigde neće biti siguran. Vatrene otrovne smrtonosne kugle će dolaziti sa neba, izletati iz vode sa zemlje, rekao je on. Tvoja zemlja bit će bojno polje najjačih, a broj mrtvih će biti veći od svih u ratovima do sada zajedno. Jednog dana kad počne, na radiju će se čuti samo brujanje, ništa više. Niko neće znati šta se u celom svetu događa. Prema Stevanovim snovima, bit će dosta preživeli, i to će biti oni koji budu mogli da predosete ovaj jezivi rat i katastrofu. Što će primetiti, ali niko neće obraćati pažnju na znamenje prirodnih pojava, nepodnošljivu toplotu ili druge ekstremne hladnoće, i jaka strujanja vazduha i oluje i iznenadne katastrofalne zemljice. Hrana, voda, voće i sve ostalo bit će zatrovano. Skoro da neće biti mesta na zemlji gdje će se naći ispravna voda i hrana. Preživit će oni koji hranu i vodu budu sklonili da se ne zatruje, jer sve što ostane napolju bit će smrtonosno. Biće mesta na zemlji gdje će ljudi ići i plaćati kilo zlata za litar vode ili vekne hleba. Mnogi će se kajati što su bacali flaše umjesto da su ih punili vodom i zakopali u zemlju, ili napunili buradu podrumima umjesto sa vinom i rakijom, s pšenicom, kukuruzom i brašnom. Preneo Stevan. Kad sam pitao koliko će dugo trajati taj pogrom, treći rat, neki od onih koji su rođeni 1912. godine, kada ste vi Srbi, Crnogorci, Grci i Bugari otvorili vrata strašnog suda, doživeći i preživeći strašni Božji sud. Tada će doći novo vreme, sve će se reformisati, ujediniti, počet će novi sistem života, novi kalendar. Jedna religija i samo jedan svetski jezik. Ljudski razum će spoznati jedan drugi, jednostavan sistem ishrane. Medicina će napraviti najviše uspjeha sa jednim pronalaskom i tako produžiti životni vijek, ali to će potrajati dok dođe u red. Napisao Stevan. Ovo je samo jedan od svedočenja Stevana Bogića, Rusija i Kina sa jedne, Amerika i Evropa sa druge strane. Zanimljivo je da se nigde ne pominje da će Nemačka, inače jedna od vodećih vojnih sila u Evropi i u svetu, učestvovati u Trećem svetskom ratu, će prethoditi apokalipsi. Međutim, ta zemlja će biti jedna od najviše opustošenih zemalja u predstojećem sukobu. Jednostavno bit će bukvalno pregažena ruskim tenkovima kao i Belgija, Poljska, Češka, Francuska i sve što se nađe u ruskim armijama na putu prema izlazu na Sredozemno i Jadransko more. Rusi će se preko noći naći u Beogradu i odatle krenuti put Jadrana i drugim pravcima kako bi pokorili celu Evropu i dalje. U Beogradu će im se pridružiti Srbiji. Ništa više od toga, da moramo špekulisati pretpostavkom da će srpski dobrovoljci krenuti sa Rusima da bi oslobodili okupirane srpske zemlje. Rusi će zauzeti Istanbul, najvažnije izvore nafte na Bliskom istoku, i pobediti Amerikance, koji će ih napasti kako bi povratili svoje interesne zemlje. Francuska će također biti okupirana, a Pariz sa Eiffelovom kulom sravnjen sa zemljom. Prema proročanstvu, na ove događaje nećemo da počekati. Ako vam se video dopao, pretplatite se na kanal, podelite, lajkujte do sljedećeg videa.